Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Abanyamurenge bo muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagejeje ikirego ku biro by'umushinjacyaha wa Cour Penal International CPI cyangwa se ICC iraye mu Buholande. Ibi bibaye mu gihe amakimbirane n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri aka gace bikomeje guteza impaka zikomeye mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere na mbere hari ikintu cy'ingenzi cyo gukosora. Hari abantu benshi bakunda kwibaza ati CPI iherereye he? Ni iraye mu Buholande, ntabwo ari mu Busuwisi. Ikirego cyavuzwe muri iyi nkuru rero cyagejejwe iraye mu Buholande. Abahagarariye abanyamurenge bavuga ko iki kirego kigamije gusaba ubutabera mpuzamahanga gukora iperereza ku bikorwa bavuga ko byakorewe abaturage babo, cyane cyane mu bice bya Minembwe no muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru yatangajwe n'abunganira babivuga, ikirego gishingiye ku birego by'ibyaha byibasiye inyokomuntu harimo ibitero ku baturage, iyicwa ry'abasivile, kwimurwa ku ngufu ndetse n'ibikorwa bavuga ko byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'abanyamurenge. Abunganira abarega bavuga ko bafite ibimenyetso birimo amafoto, amashusho ndetse n'ubuhamya bw'abaturage n'abatangabuhamya muri rusange ku bikorwa byabereye mu misozi ya Minembwe. Ibi byari byaratangajwe na Collectif des Avocats des Parties Civiles, itsinda ry'abanyamategeko rihagararira bamwe mu bahohotewe. Iki kibazo kandi nticyatangiye uyu munsi gusa. Mu kwezi kwa Kamena 2026 abo banyamategeko bari baratangaje ko bari gukusanya ibimenyetso byo gushyikiriza CPI mu kirego cyangwa se mu birego by'ikorwa by'ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyo bita isukurwa ry'amoko ryibasiye abanyamurenge, abahima ndetse n'abatutsi muri Kongo. Amakuru mashya yatangajwe ku tariki 14 Kanama 2026 n'ejo hashize avuga ko abahagarariye abanyamurenge bagejeje ikirego kuri CPI aho bashinje Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi bamwe b'u Burundi uruhare mu bikorwa bavuga ko byibasira abaturage b'abanyamurenge. Ibi birego bikomeye cyane kuko bije mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze igihe ziri mu burasirazuba bwa Kongo zifatanya n'ingabo za FARDC mu bikorwa bya gisirikare. Raporo zitandukanye zagiye zivuga ko imirwano muri Minembwe uhuza impande nyinshi harimo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yo muri ako karere. Icyakora ibirego byerekanwa n'impande zitandukanye ntibivuze ko byose byamaze kwemezwa n'urukiko cyangwa se n'iperereza ryigenga. Minembwe iri muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo kandi agace gafite amateka maremare y'amakimbirane ashingiye ku matekano, ubutaka n'ubwenegihugu n'imibanire y'amoko. Abanyamurenge bamaze imyaka bavuga ko bahura n'ibitero simusiga byo kwimurwa, kwangirizwa imitungo ndetse n'ibindi bikorwa bibangamira umutekano wabo muri rusange. Human Rights Watch nayo yagiye ivuga ko abanyamurenge ari abatutsi ba Kongo batuye cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo bagiye bibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro harimo ibitero ku midugudu, ubwicanyi, ubujura ndetse no gutotezwa. Iki kirego gishobora kongera umurego w'ikibazo cya Minembwe mu rwego mpuzamahanga. CPI ntihita itangira urubanza kubera gusa umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu ryatanze ikirego babanza gusuzuma amakuru n'ibimenyetso byatanzwe, ububasha n'ubw'urukiko ndetse n'ibindi bisabwa n'amategeko. Ni ukuvuga ko iki kirego ubwacyo kitasobanura ko Perezida Tshisekedi cyangwa se abayobozi b'u Burundi bashinjwa bamaze kuregwa n'urukiko cyangwa se ko bahamijwe n'icyaha. Ni ikirego cyashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha kandi ibisabwa n'amategeko bigomba kubanza gukurikizwa ubundi bakamenya gukora igikurikiye. Hari ikindi kibazo cyatangiye gufata indi ntera muri iki kintu ariko akaba ari nk'ikirego kandi kije mu gihe ikibazo cya RDC n'u Rwanda kikiri mu nkiko mpuzamahanga. Ku tariki 26 Kamena 2026 RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagejeje ikirego ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera CIG cyangwa se ICG iraye ishinja u Rwanda ibyaha n'ihohoterwa
ry'uburenganzira bwa muntu rumaze imyaka myinshi ruvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Urwo rubanza ni urutandukanye cyane n'ikirego gishya cy'abanyamurenge kuri CPI. Bivuze ko iraye ishobora gukomeza kuba ahantu h'ingenzi mu bibazo by'amategeko mpuzamahanga bijyanye n'intambara n'ihohoterwa ryo mu karere k'ibiyaga bigari. Ikibazo gikomeye ubu ni ukumenya niba ibimenyetso abanyamurenge bavuga ko bafite bizatuma CPI ifata indi ntambwe. Ababunganira bavuga ko bafite ubuhamya, amafoto n'amashusho n'ibijyanye n'ibikorwa byabereye muri Minembwe mwarabibonye. Bashaka ko ibikorwa bavuga ko byakorewe abaturage bisuzumwa n'ubutabera mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo kiracyarimo impande nyinshi kandi buri ruhande rugira uko rusobanura intambara n'ibikorwa bya gisirikare byabo. Niyo mpamvu iki kirego gishobora kugira ingaruka zirenze Minembwe ubwaho, cyane cyane ku mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere. Muri make, abanyamurenge basabye ubutabera mpuzamahanga ko hakorwa iperereza ku birego bavuga ko byakorewe abaturage babo, bavuga ko ibikorwa bimwe na bimwe bishobora kuba bigize ibyaha bikomeye birimo ibyaha byibasiye inyokomuntu, ariko kugeza ubu ikirego cyaratanzwe. Ntibivuze ko abaregwa bose bamaze guhamwa n'ibyaha cyangwa se CPI yamaze gufata icyemezo kubakurikirana. Aya makuru mashya ejo mugomba kongera kumva ibindi wenda cyangwa se bizaturuka bigendanye n'ibi birego bidasanzwe. N'ubundi baheruka guhurira i Kigali, bari barimo bibuka ku ihohotera cyangwa se ku kimeze nka jenoside bagiye bakorerwa. Mwabonye ijambo Tito Rutaremara yagiye avuga. Ni byinshi byagiye biranga izi nkuru by'umwihariko z'abanyamurenge ndetse n'abarundi n'abakongomani muri rusange. Ni ibintu byinshi rero, byaba byiza mukoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi kugira ngo mujye mubasha kumenya aya makuru.